Anya laki din! Wow! Apo! Nagmayatan tapos turang bakit? Agora ka, naka-lipstick ka pa kan... Uy, nagpuskol ta foundation mo ha? Oh. Kan agora ka? Wow, naka-makeup ka Oh, amok tap na pintas ka akanay ngagla ko Jepesto sana ya. Sa bagay mo mat Alagan, Mat. Itulok mo aya na kaluslo siyang kaaglako. Kat beauty products kas kadabado ti ilaklako. Alawan. Kita amat bakit? Ang mga no panunutan dagiti customer mo, abalasang ka, kapo iti kasta aposturam. Ang mga kit di mat no isukat nak. Ay, awan mo, Nestor. Anyan lakit din, Nestor. Iti kaano man, saan kanto pulos nga isukat? Oh? Aging ga iti maudi nga angas ko. Oh. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. Is that true? Yes. Aging ga iti maudi nga anges mo? Wun. Apo na yan. Uray, saan kan samutan ang pampanaglako ita bakit ta sikat tilakwakon? Ha? Agkulong talatan iti kwarto ngagmalmalin baka. Hay na, amok man ang tataray ti panunot mon. Dahi tamanan, dahi kalaang ti paglaingam ako nakon. Ni bakit mat... Awan matdakas na, tagasawa tamat sana ya. Iuray mo, arumabi. Ay, rabi ko man. Ay, di ta ka man langan. Inakon, aglako, ije pwesto. Ay, unay kan bakay. Kastamon, ama pa ni pwesto. Ha? Tapay na to. Anda ka di parikot mo. Anya ka matan. Aglako ka iti pagpapintas. Ngam si ka amis mong aglaklako. Kasaan ka man la makapapintas man. Na, anya ka din dito ngay pagbagam. Sikat ti lalaki. No kayat mo ako, sikan ti mapan aglako. Takitaag man no ada malakwam. Salpag ka. Ay, agsarming ka kadi ngamin bakit? Anya lakit din. Mapan ka aglako di pwesto ko nam. Ngam nakadaster ka lahan. Kan madlaw asan ka nagdigos. Agpili ka na to. Sumardeng kan wenno kayat mo at tumpain kalatan. Anya? Nagadwa sa aswam. Kat awam mo ngarot na tultulong mo. Jak amukin ka. Ala, nuko na makastamo na mapan. Ingan! Makapabwisit ka. Inako na. Itulod mo ti pangaldaw ko. Inton madamdama. Paksiw abangos ti lutwam. Wen puring, matungpal. Oh, da kayo maggayam anti osang. Anyat gatangan nyo. Gumatag ako maitim make-up ko. Ha? Make-up? Wen, agkasar nga binti ka anak kakinton umayalawas. Iso masapul ko ti make-up. Nako, talaga lang ha? Ay, na. Rumbang lang pinta sa kayda. Ay, jak lakit dito law. Nga adda kumarek pimpintas ngam iti siyak inton madamati seremonya. Anya lakit din anti. Alang rod, anya ang make-up isap sa pulan nyo. Barang adalakok ditoy. Tay make-up akasla gat-gatangag idikin ka. Same brand, same colors. Okay, Auntie Osang, I'll find it. Unay kan puring. Apay, nalipatam anak adaster ka lang. Adda ka dito paglaklakwam iti beauty products. Ngam agkayang-kayang kakit din dita. Na, anyayat parikot mo na to. Itay pa'y bigat nga inrugi ma. Dilaw ka la, dilaw dita. Anya? Amom, malas ka talaga na to. Ne. Tila man sasawa mo na kunakon. Malas manan nga. Katun mat! Kapo iti kinalabid mo, awan lang nga ron malakwak, manipod itay bigat. As in, zero. Anya? Kahit basol ko, no kastangawan na lakwam. Ay wen, pasol mo talaga. Malas ka kunak tumat. Sumanao ka ngamin. Ay, apo aya. Kasano ngamin nga adda umay agumatangkin ka? Kas tatilangam. Pagpapintas tilakom. Ngam kas kalagtawan iti 80 di tayo tsurang. Anya lakit din. Anya?
nag-aswerte itangal daw. Adumot na lakwak. Ay, tabilangak man. Kabayatan nga awan pa'y kumatang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni, adagayam 10 kay analakwak. Ay, nasurok pa'y. Oh, nagadumot tinapaglakwam ako, Mare. Akasang manday ta. Oh, si kamot gayam kumare. Adamot basit. Naimbag lang nga igatang manan itilako inton umay abulan. Ay, siyak ti awan pulos na lakwan na, Mare. Oho, si kakit dimot mare. Jak lapat yan day ta. Si kapay mat. Ay napod no ti bagbagak, Mare. Awan sa pay limagasot na paglakwak ita nga aldaw. Agam, mapit man lang. Ala, arilo lamot day ta pagkabkabilam iti koleksyon mo, Mare. Ha? Aywan ko mare. Arinola talaga day to eh. Kuna ngamin day di apong me. No kastoy ka no a negosyo. Swerte ka no arinola ti pagkabilan iti kwarta. Ay, kasta ka di, kumare. Ay, mangan kit dimot no. So nga awan malaklakwak, gaputa saan nga arilola, ti pagkabkabilak iti kwarta. Ha? Anya ngamin ay ti pagkabkabilam. Awan mo't belt bag mo. Dito'y bulsa ti duster ko, kumare. Ay, oo na yan. Nan, tenakman mo't gumatang iti arinola. Barang agswerte akmot kuma. Panumutin nga aldaw nga awan nalakwak, kumare. Itaman pa yung inugasan iti kastaunay dayta orinolam ang nagdakkel. Bakit? Amangan kit din no pagisbuam da ito ya. Ang ka. Mabit lang. An mo maya dayta nagdakkel nga orinolam. Pagkabilak nga rod iti paglakwak ije pwesto. Yalakit din. Anya? Nagdakkel mo tan? Dayta nagdakkel nga orinolam ti pagkabilam iti kwarta. Ketuan, apay aya. Ada parikot mo? Anya lakit din pureng. No pagkabilam iti kwarta, gumatang kalaangan iti baro. Kantay medyo bat-batit kumamot, nagdakkel mo daytan. Sana kasta nakadakkel unay. Ay na nagadukan nga ibagbagan. Awan tumot lang may tultulong mo, salbag ka. Anya? Anya mo tindeta orinolam? Nagbang si dayta? Gumisugi din di pagkabilam iti kwarta. Nakuna ngamin kanyak ni Aida. Kuna kanu day di apong na. Swerte kanu nga onirola ti pagikabilan iti kwarta lakay. Jak amukin ka puring. Nupay kasta. Saan kumamot aday ta pag-isbuan ti inugasam latan? Nya kamatan, ang lalaki ding. Oh, an-ano mga dayta nagdakkel nga orinola, Mari Puring. Ay, amom. Nakitak ngamin nga iso ti pagikabkabilan ni Aida iti paglaklakwan na iti pwesto na. Iso at tinulad kumudin na. Oh? Nakuna na pa'y ngamin kanyak. Anak ko na, kanu day di apong na. Swerte kanu ti onirola. Nang runa no may papan iti negosyo. Nagadumat dayta nga mudan. Apay, Mare, awan na ti medyo basbasitan nga orinola. Nagdakkel mga min dayta inalam. Ay, basta onirola Anya lakit din. Kasla dayta ma di nakita ka pag-isiswa medyo balayo. Ti kalaka gimatangan iti baro. Alam, kasano nga rod gumata nga kiti baro. Katawan mo't nga rod na laklakwak. Matumal ko naklang nga rodan. Makamuka. O sige. Pan mo nga rodan dayta nagdakkel nga orinola medyo pwestom. Tabarang dakkel ti malakwam ita. Oras yan, gamawan pa'y pulos na lakwak. Ay, salbagkit di. Una yun ti kastoy. Ay na po, manumutin nga aldawa kastoy. Ay. At to yun di pangaldaw ang puring. Maan gamot din. Sakbay nga itulong mitag sa usaong agmay-maysa. Ay na, dinakman ang angawan na kasta, si ka na to. Nang runa ita nga awan manen na laklakwak ultimo piso. Ha? Ay na po, awan mo't day dyan nga ida. Awan pa'y nasaya at kanpod no nga ibagana mo. Ne.
Anya ka di man ang tibasol ni Aida ken ka. Ay kati imbaga na swerte ti Onirola. Nagdakkelan pa'y mo ti Onirola. Hanggang pulos mo't nga awan gumatang salbag kiti. Day ta ka man ako na akon. Tila man mapabasol man. Kasano ngamin nga adda gumatang ken ka. Kita man ngamin day talangam. Pagpapintas tila akom. Ngam kas kalapunas di talangam. Anya laki din. Ayaw po. Nalabas ka mo't nagsasausi ka na to. Pudno mo tibagbagaksan na ya. Anya akit ngamin day ta alangam. Nakadaster ka sakit madlaw asan ka pa'y nakasagaysay. Asino nga hindi maawis nga may gumatang. Awan a. Amom si ka Aida. Manipod idi nga aging gaita ulbud ka talaga. Ha? Mabait lang kumare ha. Anya ka din itang ibagbagang. Ulbud nga. Kunwari ka pa. Ibagbaga mas swerte ti Onirola a pagikabilan iti kwarta angam saan mo't gayam? Ha? Nagdakal nga Onirola ti impan ko ijay pwesto angam kasla nakarkaro mo't ngawan mo't pulos ti gumatang kanya. Kaya't mo asawan. Basol ko, no apay nga awan nalakwam iti manungal daw, kasta ka di? Anya pa'y kuma? Basol mo talaga? Uy, si kakit di man. Tila adda nga ipagpabasol mo iti karubam. Imbagam kanyak ako na day di apong mo as swerte ti Onirola a pagikabilan iti kwarta angam saan mo't gayam. Among mare anya. Uray pa'y kasladram ti Arinola nga ipan mo iti pwestom. No si kamot nga aglaklako kat kaslapigadan. Awan Asino nga iti met agumatang? Anya? Pagpapintas tilakom. Nung nakadaster ka kid di na mapanaglako. Sakit, saan ka pa nakasagaysay? Ah? Anya nga iti namnamaam. Sakit, inalam pa iti Arinola nga usaram a pag-isisbam. Anya lakit din mare. Di ka lakit nakagatangan iti baro. Nagawan matabain nan, no imbaga na ti kastakin ka bakit? Hinjak man amo, no sa dino ti pangalalaan na dayjay ti kinapuskol ti ropa na. Ay, una yan na yan. Ipabasol namat kanya ko, nga awan nalaklakwan na iti manungal daw. Aguuyong kit di Kita ama, pagpapintas tila ko na. Angam kaslamat mapan agisurusur iti bangus tila nga na mapan ije pwesto na. Day tangarod lakay, nakadaster pa ikit di ama pan iti pwesto na Ay, mapukpukaw nan samat tan tinimbong ti panunot na. Kato sego, na napukaw ti limbong ti panunot na dayjay. Ti ila malaglagip nang ipagpabasol iti sabali a tao. Ala, bayamon. Ngaminton maminsan, di mon kasarsarita pa no may nakadanunan ije pwesto, ha? Saan na talaga? Makabwisit mo't akasarsarita. Saan ko mo't apinilit amang ipan iti Arinola iti pwesto na? Awan ka amok nga nakabasolak gaya man kankwana. Talagang nadadaal ti panunot na. Sige, kliklikam latan, bakit? Di mo itulok, amaakaran ka iti kinabagtit na. Anya lakit din na babae. Di ka lakit nagbainan anapan mo nagsasawan ni Aida Puring. Ay, awan ti nakababain iti dayta. Gaputapud no umot ngamin. Puno amin nga imbagbagak, sanaya. Anya? Apay, anya iti basol ni Aida ken ka. Ulbut ti wanan bain. Kunana, swerte ti Onirola. Angam, manumadton nga daw ti napalabas. Manipod impan ko ti Arinola ije pwesto. Angam, isulat tamot ngawan gumatang. Ay, ikit di. Ultimo day ta abanag, kat ipabasol mo pa'y kankwana. Anya ka matin. Nikat, pudumat. Ulbut at talaga dayjay nga Aida. Uray kaano. Anya lakit din Puring aya. Sana day ta may papan iti Orinola, ti parikot iti dayta. No di kat sika, mismo asika, mawatam. Anya? Kasanuman kami, mapan ka ije pwesto nga glako. Nakadaster ka pa'y laang. Saan ka pa'y anakadigos? Kuso-kuso pa day tabuk mo. Di ka pa'y nakasagaysay. Natong. Asino ngay kuma, tinamnamam agumatang ken ka. Pagpapintas tilakom, ngam di ka mat ammo agpustura man laeng. Nagadukot at sasawumon. Ibagam laang no dayjay nga Aida ti husto para ken ka. Saan mat akas na bakit? Ngam agsarming ka kadingamin. Anya?
Ipabasol mo iti sabali at tao ti parikot mo. Nga uri si kamo tayo ti solusyon. Adaya nga minti pakainaigan na day nga arinola. Di uray man ti kadadakkelan nga arinola ti ipan mo. No kasla ka mo gurang ama panaglakaw. Awan ultimum. Uy, Mare! Pudno ka di tinadamag ko, anapan mo kano pinagsasawan ni Mari Aida, ijabalayda? Nakadamagam man iti daytan. When, kan saan lang tisungbat mo, Mare? Please! Kitwen, Si? pinagsasawa ko na. Tawa mo kinapudno na dagiti surusur ti loka babae. Wait. Dayta ka di kat maipapan iti orinola, ha? Aywan, ibagbaga na. Ngayon baga day di apong na aswerte ka no ti onirola apag kabilan iti paglakwan. Angam, madlaw ko kat manumot to nalawa sa pulos nga awan malakwak. Huh? Talagang manglok-loko lang deje babae. Hay nako, Mare. Saan amaal-ala dayta iti orinola? Ha? Di uri man ipan mo pa iti pwestom ti Iliduro. O, nagdakkel nga orinola. Ngam sikat ti parikot na. Ne. Ay. Imay kansalaang dito'y balay mingag. Sao-sao. Diyan mo magustuhan dagiti bagbaga. Hoy, pudno ti ibagbagak, Mare. Kita, ama. Asino, ti mayat agumatang iti pagpapintas alakom. Kita, ama, dito ituram. Kasla kala. Lolong iti langam, ha? Buaya. Anya? Mm. Ay! Nagwiyaw ka mo to na bakla. Ha? Kunamot lang nakapimpintas ka. Che. Correct! Yan ang sinasabi ko. Saan ka napintas, ngam, dumungag ka amokti, number 1, agkawkaw. Number 2, agsagaysay. Number 3, agkawas. Iti napipintas. Ken, siyempre, agpapintasak mo't ngam basit laeng. Anya? Si Kangay. Nakadaster ka ama panaglako. Ken saan ka pa'y, nagkawkaw siguro. Anya? Pangsit tapay ud mo. Uray siguro ulaw at tao, wano taong grasa. Saan da agumatang itilakom? Sakit pabasulan pa lang ti orinola. Nga awam at pakainaigan na. Hay! Magbago ka, puring! Amom pureng. Sana maalala iti ari-arinola ti panaglakaw. Isuga raw asanak agumat-gatang ken ka iti make-up wenno lipstick. Tatunggal lumabasak ijay pwestum ka. Ay, hijak mawatan ti tsuraam. Onti usang. Kas kala na balaw iti namin 5 iti langab. Anya kitagla ko ka iti pagpapintas. Agam nagalas mo tayo tsuraam. Nakadaster ka. Asaan nakasagaysay. Anya laki din. Anya? Saita, pabasulom da gita arinola kas kada sabali at tao amapan mo pagsasawan. Notice source of income mo. Kataglakaw iti pagpapintas. Wano anya pa dita. Basta panaglakaw, rumbong kumamay at nadalos ka akitain. Auntie, no kastamot laang, asaan mo ang mabaliwan day nga aramid kanugalin? Ay, saan ka laangan ngaglaklakaw? Agtarakan ka laangan iti baabaw. Anya, kuwain, napipiaday jay, tauray nakadaster ka, ken uray inaldaw, asaan ka ngagkawkaw? Ay, ayos laang, tasaan ang madlaw, ta? Kang angot muntaon ti kulungan ti baboy. Angam tay kasta akong dilako ka, iti pagpapintas. Ni auntie mo, na, puno mo, ti bagbagak. Aglako ka, iti pagpapintas. Sakit ipabasol mo, iti sabali at tao, no awan malakwam. Basol, ti arnola, kaskadaan niya dita. Anya laki dain. Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.